Shoti bakunzi ba Master TV 1 uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru avugwa uyu munsi ni tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 studio za Master TV 1 muri kumwe na Master Freddy. Nimba uri musha turagusaba gukora subscribe, aha tuhanyuza amakuru yizewe. Ufite igitekerezo wacandika muri commentaire ndetse cyangwa ukaduhandikira kuri telefone ya WhatsApp iri muri description y'iyi nkuru. Amakuru yacu uyu munsi wa none turaza kuyahera mu mujyi wa Baraka, aho ku munsi w'ejo ahagana saa 11 z'umugoroba habaye imirwano ikomeye yahujije ibice bibiri by'abazalendo. Umutwe wiyita General Amuri Yakutumba yagabye igitero kuri mugenzi wiwe witwa Ekanda ukorera mu mujyi wa Baraka. Kuko tubikesha umuvugizi wa Ekanda avuga ko ahagana saa 11 z'umugoroba ingabo za Amuri Yakutumba zaje zibasha gufata general wabo witwa Ekanda zimuziza ubusa. Ibi byatunye abayiscout cyangwa se ingabo z'uyu Ekanda zirwanaho, habaho kurasana hagati y'iyi mitwe ibiri, hagati y'ingabo za Amuri Yakutumba ndetse n'ingabo za Ekanda. Uyu muvugizi n'ubundi yakomeje atabariza muri audio yiwe yakoze y'iminota 2 abwira abadiaspora ko umushenerali wabo yabashe gushimutwa n'izi ngabo za Amuri Yakutumba, asaba vuba na bwangu ko bakora ubuvugizi general wabo akarekogwa. Muri audio yiwe n'ubundi yakomeje avuga ko ibingibi bitaramutse bibaye ngo barekure general wacu turagaba igitero ku mutwe wa Yakutumba. Ndetse yavuze ko n'ubundi mu mirwano yabaye hari abamaze gupfa abandi barakomereka. Uyu muvugizi w'igisirikare cyangwa se w'abazalendo w'umutwe wiyita General Ekanda yakomeje atabariza abadiaspora ababwira ko babasha kubwira guvernere wa Sud Kivu ukorera mu mujyi wa Uvira agakora ubuvugizi akabwira Amuri Yakutumba kurekura vuba na bwangwe general wabo Ekanda. Ibi ntibyarekeye aho ngaho, uyu munsi nanone kandi tariki 4 habzukiye amasasu menshi cyane mu mujyi wa Baraka. Ingabo aho bivugwa ko ingabo za Ekanda zatatse ibirindiro by'uwiyita General Amuri Yakutumba. Gusa ibyangiritse n'abakomeretse n'abapfiriye muri no mirwano kugeza amasaha nta ruhande na rumwe urabasha gutangaza ibyangirikiye muri iki gitero cabaye uyu munsi ndetse n'icaraye kibaye. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza mu misozi miremire y'imurenge mu nkengero za komine ya Minembwe ahitwa kwa Murima. Ahangaha ni mu majepfo cyangwa se na amajepfo y'uburasirazuba bwa komine ya Minembwe. Haravugwa igitero kirimo ingabo nishi cyane. Iki ni igitero cagitegurwa na leta ya Kinshasa kuko bafatanye n'ingabo z'u Burundi. Ubushize twabwiye ko amabatayo menshi yambutse ava i Burundi aca mu mujyi wa Baraka azamukana mu Bibogobogo. Ubu aya mabatayo akaba amwe yarenze ku ndondo ya Bijombo andi ariyo yayangaya ari kwa Murima. Biravugwa ko izi ngabo cyangwa se abasirikare ba FARDC hamwe n'abarundi n'abazalendo bari kwa Murima bafite kwigaburamo ibice bibiri, bamwe bakaja gutera Rugezi abandi nabo bakazamuka kuri point 0 bagatera Minembwe baturutse za Karingi ndetse na za Karongi. Gusa nubwo bimeze gutyo twirwaneho iri maso isaha yayo yose bazagerageza kugaba igitero ku baturage izabasubiza inyuma kuko isanzwe ibikora. Dore ko n'ubundi twirwaneho yavuze ko nta gitero na kimwe izatinya, keretse igitero yatinya ni kivuye mu ijuru. Ariko akiri umwana w'umuntu uva amaraso kimwe nabo nta gitero na kimwe bazigera batinya. Ntabwo bazemera ngo batega amajosi batemwe, ati kandi ntabwo bazemera guheza umwanzi umugongo ngo bahunge. Reka n'ubundi inkuru zacu zikomereze muri komine ya Minembwe. Haravugwa n'ubundi agahengwe cyangwa se amahoro asesuye nyuma yaho ingabo za 12e rapide zakoreraga mu Minembwe zirukanywe n'umutwe wa twirwaneho. Ubu amahoro akaba ari yose. Reka twibutse abantu ko izi ngabo za FARDC zakoreraga muri kano gace ka Minembwe iminsi zahakoreye zagiye zihakora amahano ateye ubwoba. Ubwo bamwe mu basirikare bakoreraga muri aka gace ka Minembwe ba FARDC hari igihe bigeze gusanga umwana w'imyaka 12 aragiye, baragenda baramwica bamucamo ukuboko abariko bazana muri santere ya Minembwe. Ntibarekeye aho ngaho n'ubundi
hariho nk'abagabo b'abapasiteri bagiye barasirwa mu mazu yabo barashwe n'iyi FARDC. Nubundi iyi FARDC abaturage bo Minembwe babashinja ibikorwa byinshi by'urugomo, harimo gufata abagore ku nguvu ndetse no gufunga abantu babaziza ubusa. N'ubu bamwe bakaba bari muri prison za Kinshasa. Gusa nyuma yo kwirukana iyi FARDC cyangwa se abasirikare ba leta mu gace ka Minembwe, hahise haboneka amahoro menshi cyane ndetse n'ibikorwa by'iterambere bikaba bikomeje muri kano gace ka Minembwe, aho twirwaneho ikomeje kubacungira umutekano mu maeneo yose, aho abaturage ubu ngubu bamaze amezi agera kuri 2 batumva isasu muri santere ya Minembwe. Bitandukanye no mu minsi ishize ubwo FARDC hakoreraga yarasaga za mashini gani hagati muri santere ndetse na za 12 mu bana uko yishakiye. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza mu Cabijombo, naho hakomeje kuvugwa ibisa n'urujijo ubwo aharejo bundi tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo, isoko yaremaga kuwa mbere iremera mu gace ka Mitamba ntabwo yabashije kurema. Abaturage bo muri aka gace bakaba bakomeje gusaba leta igenzura kino gice ca Bijombo kubemerera ikareka abazamura ibyashara bakarenga mu isoko ya Mitamba ndetse ikareka n'isoko ikarema, kuko ariyo abaturage bamureramo ibikoresho by'ibanze nk'imyunyu n'amasabune. Reka twibutsa abantu n'ubundi ko leta yafunze inzira zose zitanga imyunyu n'amasabune cyangwa se ubufasha ubwo ari bwo bwose ku banyamurenge batuye muri Minembwe. Iyi systeme n'ubundi bakaba bayikomereje mu Cabijombo, naho aho isoko yari hariye kuwa mbere ubushize barashe abantu bari baremye babasha kwicamo umuhungu w'umwarimu, ndetse na nyuma yabwo babona atari tosha babasha gukinga iyi soko y'akazi rimwe yaremeraga mu gace ka Mitamba. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza muri Rurambo. Muri Rurambo haravugwa impundu nyinshi cyane n'ibyishimo nyuma yaho twirwaneho yivuganye umwanzi wari warazengereje kano gace ka Rurambo wiyitaga Generale Rukumeta. Uyu nguyu nkuko bivugwa mu gitero cabaye iringa rishize yaguye mu mutego w'ingabo za twirwaneho ahitwa mu Majaga, abasha gukomereka cyane, nyuma yaje kumanurwa kuvurirwa ahitwa mu Ndegu ntibyakunda, bamumanura Uvira biba iby'ubusa, bukeye bamujana mu Burundi ariho yaje kurangiriza ubuzima, kuko tubikesha uwahoze ari depite Muhivwa. Muri audio yiwe yakoze y'iminota 6 avuga ko uwiyita Generale Rukumeta yamaze kurangiriza mu gihugu cy'u Burundi, aho yari yagiye kwivuriza nyuma yo gukomerekera mu mirwano yabereye mu gace ka Majaga mu karere ka Rurambo. Inkuru zacu tukaba tuzirangirije aho ngaho. Nimba uri musha turagusaba gukora subscribe. Murakoze, mugire ibihe byiza aho muherereye.